Dobrodošli na moj kanal koji se zove Minecraft Commandos. Nisu mi toto podesali. Pa, ovako šetanje. Sada izgleda ovako. Umjesto ovako da se mrda. Evo, ovako se mrda. Pa, čak malo. Da vidim kako se mrda. Ok, neka. Mi ćemo otvoriti 10 Sane chestova. Kako sam ja to dobio? Ancient. Ili antičkih pre 1000 godina. Ali su starke, ove chestovi starkelje su još gore. Ali su jeftinije. Ovo je mystical. Ok. Lajkao sam Facebook, njihov Facebook. Pa mogu svi... Ok, a Sane chestovi su... Ovaj. Ne. Bar da imam gemove. Yes! Dobre! Što sam dobio? Morf. I to Endermana, to! Vidite to? To! Yes! Thanks Sane chestovi, i to! I to je hero! Tijeli kao hero! Daju neki rank. Ok, chicken. Sheep. Ok, duplikat. Ok. Ali mi smo kao... Imamo Enderman War. Nisam ni to znao, Yes. Isplatilo se. TNT. Ocelot. Ok, bar da dobijem nešto novo, bolje išta nego ništa. Kada bi bilo Thora ovdje, ovako, da dobijem neki rank, naprimjer bar ultra, ajde, Dobre! Duplikat. Skloni se. Okej. Lepo imati ender. Ima villagera! Yes! Čekaj. Han. Thanks. Maš pa bolje. Ti nemaš ništa. Šta? Duplikat. Ali dobijem... Ovo. Okej. Ovo. TNT. Okej. Dobili smo nešto lepo i krasno. Ajde opet. Kako bugge. Hvala. Lepo imati Ender Pearl. Ja sam Enderman. Ja sam Enderman. Još dva.
A nemoj mi lupati. Jedan čest ću sam da tražim. Evo. Sam ovdje. Ko je fora? Okej. Ovaj. Okej, ovdje nisam imao sreće. Mi smo seljaci. Evo. Imam dva, imam i villagera. Baca emeralde. Gdje su moje pare? Ko fora? Super, ovo je super, ali neću sam. Enderman, jaše slajma. Kada volim da skačem, uvijek ja skačem, kada pada snijeg. Uvijek volim skače, kada pada žuti snijeg, uvijek volim da skačem, la 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 la. Okej, moram imati... Duplikat! Što dobijem duplikate? Dobijem duplikate. Nalaze. I još jedan. I mojim zatvorenim očima. Oj! Okej, dobijem neka smeća. Kad sam ja Enderman, ja mogu da se teleportam, ja sam Enderman, koji jaše, Enderman, koji jaše slajma. Okej. Vidite što sam dobio lepo i krasno. Jiha, konjubu. Može veliku visinu. Okej, hvala što ste pogledali ovaj video. Nadam se vam se svidio ovo otvaranje častovica. Ja sam Enderman. Ajde na nekom drugom serveru. Jej. A koliko sada ja imam od ovih duplikata da vidim? Ne. 3449. Ajde da kupimo još ovaj old chest. Okej, češ. I ajde, jedno smeće chest. Okej. Da vidim da ću dobiti gemove. Da ću dobiti gemove. Daj mi gemove. Shit. Okej, znovu. Ekstra Maplex. Okej, hvala što ste pogledali ovaj video, vidimo se u sljedećem videu i čas.